Assalamualaikum guys. Sentimen di Timur Tengah kan, semua data-data mengatakan Trump tak sepatutnya serang Iran kan. Sebab menurut kajian lebih 60% rakyat dia tak setujulah untuk US berperang. Kemudian dia dapat tekanan daripada Rusia, China, Pakistan, North Korea dan lain-lain kan, supaya tak berperang jugalah kan. Kemudian dapat tekanan juga kan daripada Kongres kan, sebab tak dapat kelulusan Kongres, minta maaf, kelulusan Kongres untuk serang Iran. Tapi Donald Trump tak peduli pun, dia serang juga kan. So sekarang ni dia mungkin diorang nak saman dia lah, nak kena impeachment kan Donald Trump dekat sana lah. Itu cerita dia. Apa yang Iran buat, Iran serang balik lah besar-besaran kan, sebab jelas Amerika dan Israel melanggar lah undang-undang United Nations kan. Itu cerita dia. So sekarang tindak balas Iran salah satunya ialah untuk tu menutup Straits of Hormuz kan, nak tutup Selat Hormuz lah. Selat Hormuz ni merupakan jalan laluan perkapalan lah. 20% daripada minyak mentah dunia lalu dekat situ, daripada Persian Gulf tu kan, menuju ke Arabian Sea, Laut Arab. Jadi cerita dia, kalau dia tutup situ, masalah lah. Sebab harga minyak mentah dunia dijangka akan naik melebihi $100 setong kan. Ada yang mengatakan naik sampai $130 kan. Jadi kenaikan tu pastinya lah akan menyebabkan semua transportation akan naik kan. Dan semua industri melibatkan minyak akan naik. Dan akan menyebabkan inflasi di seluruh dunia. Itulah masalah dia tuan-tuan dan puan. Dan pastinya ia akan terkenalah kepada syarikat-syarikat di Malaysia juga. Tapi untungnya syarikat-syarikat Malaysia ada juga yang yang merupakan dalam industri oil and gas, dan ia merupakan sesuatu yang positif lah. Akan positif pada Petronas, Dilium dan syarikat-syarikat petroleum yang lain di dalam negara ini. Alright tuan-tuan, itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.